Završila se naša akcija Staro za novo, za kupovinu same traktora. Napravili smo odličan rezultat. Mnogi nisu verovali da zaista cenimo 10.000 evra ovakve stare traktore. Ali oni koji su bili brzi, nisu oklevali i odmah nas pozvali, oni sada rade sa svojim novim same traktorima. Nije bilo lako rastati se od starih mašina koje su decenijama verno služile i sa kojima se dele mnoge lepe uspomene. Ipak, radost prve vožnje novog traktora pobeđuje sve. U ovakvim godinama teško je očekivati dobar rezultat, zato nismo ni slutili da će odziv biti toliko veliki i da ćemo prodati sve traktore sa lagera. Vama koji ste se odlučili za same traktore čestitamo, vreme će pokazati da ste napravili odličan izbor. A vi koji ste se javili kasno, kada smo već ostali bez traktora, pratite naše objave na društvenim mrežama kako biste sljedeći put bili obavešteni na vreme.